uspjesi se dešavaju kad je katastrofa situacija, ono, kad nisi spreman, kad te zeznu za suđenje, kad uvjeti nisu idealni. Taj angažman na treningu je užasno važna stvar. To je nešto na čemu definitivno radimo u mentalnoj pripremi, jer ja često kažem sportašima, na treningu se osvajaju medalje, na treningu se osvajaju prva mjesta, na treningu se zasluži sve ono. Kad dođeš na tekmu, borilište, natjecanje, koji god sport, samo uzmeš ono kaj ti pripada, samo uzmeš ono kaj si zaslužio. Ok, naravno, da, pita se nešto i ovu drugu stranu. Ali hoću reći, taj angažman, mislim da je to ono definitivno neki kaj spada u tvoju kontrolu. Da je to po tvojim utjecajem, ono, ne znam, šta sad, ti dođeš na trening i sad trener ti kaže, ti ćeš danas dati maksimalno 50%. Ako ti želiš dati 100% na tom treningu, mislim, kaj tebe može spriječiti? Ako ne želiš dati 20%, mislim, trener, šta, on će te motivirati. Ja mislim da je onak, dosta to i, kak bi rekao, ono, čudna konstrukcija riječi. Trener da će te motivirati. Trener ima moć nad tobom da upikne u ono neko mjesto, da malo zagrebe. Ali nema moć da on tebi sad učini motiviranim ili nemotiviranim ili ovakvim ili onakim. To ovisi samo o tebi. Da neko ima moć nad tobom, to bi znači ono, ti si kao neka marioneta nad kojom neko upravlja i tako dalje. Dakle, trener samo ono zagrebe po površini, kaže možda pravu riječ, zna svog sportaša, pa onda ti može pomoći da ti u tom trenutku pokažeš nešto malo više. Ali ovaj tu angažman, koliko si ti spreman dati na tom treningu, svaki dan, koliko si spreman dati na tom treningu, to ovisi o tebi. Tak. A to su najlakše i najteže stvari. To je ono što ja pokušavam objasniti sportašima, da se ne dešavaju najveći uspjesi samo onda kad je sve super, kad se osjećaš odlično, high life, sve mi se poklopilo. Oni uspjesi se dešavaju kad je katastrofa situacija, ono, kad nisi spreman, kad te zeznu za suđenje, kad uvjeti nisu idealni, kada svjetski rekordi se ruše, kad nemaš potporu, kad se ne osjećaš taj dan dobro, kad si se probudio i imaš proljev, kad nisi dobio neki komad opreme. I tak, treba se s tim naći i moć nositi sa time. Znači, to je onda ono prava ta mentalna čvrstoća koju sportaši razvijaju.